Bayabrok norobo khana India o katal serangjangnai system launching mani kokrokno mane new education system no o new education system o school rogo tamo selaijaka college rogo te university rogo le tamo sense khlaijaka teacher rogni bagile tamo selaijaka te o new education system ni positive baga negative effect rogno sangtini kaham ke shaima lainai aboni bagai o video no norok paithak jorake nai di Bayabrok sing fast wo hinge school ni selaijak rokno shaima lainai aborok ka number 1 sekangni 10+2 system rok tabo hinge selaijagai 5+3+3+4 system si engai paisinai mane 3 year anganwari plus 1 to hinge fundamental stage 3 to 5 hinge preparatory stage 6 to 8 hinge middle stage 9 to 12 hinge secondary stage Number 2 tabok hinge school rogo class 6 ni simisi computer ni coding rok forongjak i bayabrok omo kebainu abonrok ni bagi hinge belainu kahamangnai Number 3 tabok hinge school rogo kuno science arts tei commerce rokini hakjagai tongalak norok jeni ni musumani subject no nawinu porai mannai example ang age class 11 12 science of porifro geography subject no belainu forenani muchugo haibonang apro rogo geography subject no porewai maya but norok tabok hinge nini je musumani subject no porewai mannai mane norni bagai belainu kahamangkha Number 4 school wonu vocational teaching khalaire jagnai example mystery ni samangrok machine thiklaijaknai samangrok tei hinge artist khlaijaknai samangrok sin India o mystery ni samangrok no ashok dam rejagya but baire o hinge mystery samangbo engineer tei doctor ni samang haikesi dam rijago aboni bagai sin arobo amai samangrok ni skill nango Example, noro anono naidi ang college complete khlai paiga tabok phanusi ani aro kuno samungni skill si kereiko but tabok noroni aro hinge amai samungroni skill rok tongano Number 5 tabok hinge norok te board exam rok ni fresher rok nanani nangalak tangai hinge tabok board exam ni question rok creative based te analyze based si engchinai mane जों आगे जे मुगस्त खलाय सिमानि आबाय मुगस्त खलाय जानाय क्वेश्चन रक ताबक हिंगे एग्जाम मते फाइगेलाक नरनि आरो आमा हायं माबाय नरनि आरो क्रिटिकल थिंकिंग बु बारेनाय Number 6 fundamental stage hinge regional ebake local language by kesi फोरोंजागनाय माने नगरगो जों जे language by koksamani abo by kenu फोरोंजागनाय Number 7 backlash de encourage माने जिनि जराव हिंगे जों बयरक तलांगै स्कुल माथांगो आबोनि बागै कतर बैकरक नांगो बाट ताबक हिंगे स्कुल रगो स्पोर्ट रगनो आर्ट रगनो ते क्विज रगनो सि गोबां इम्पोर्टेन्ट रजागनाय ते वोकेशनल स्टडी रगनो सि प्रायोरिटी रजागनाय आबोनि बागै जों ताबकनि एडुकेशन सिस्टेमाव हिंगे सिगांनि हायगे कतर बैकरक तै थांनानि नांगेला Bayabrok new education policy by college rogobo kabangmano changes paika inkem deseng aboroknobo step by step ke shaima lainai aboroknka number 1 Bayabrok tabok hinge multidisciplinary college ebake university si engsinai mane 1 year college porikeno kaisa certificate mannai 2 year porikhanke kaisa diploma certificate mannai 3 year college porikhanke bachelor degree ni certificate mannai Tei jodi nung 4 year porikhanke research plus bachelor ni certificate mannai Number 2 ABC credit ABC credit mane academic bank of credit tabok hinge nini skill rokno nini grade rokno te nini performance rokno digital si ustur khlai jaknai mane जों हायके मार्कशीट रokno te certificate rokno tui tongnani nangalak norni joto credit rok digital si usturungai tongnai Number 3 tabok jora sini India o on education 3% of GDP si use khlai jagai tongko but on new system o hinge saja khaje 6% of GDP on education use khlai jagnai hinai jodi जों alka countries ni kokno sakanke alka countries rogo on education minimum si 5% of GDP rok use khlai jago but sini India ole tabok jora 3% of GDP si use khlai jago aboni bagai nu sini India o education level ok ashik down thangai tongo but tabok ni new system onkele saja khaje 6% of GDP use khlai jagnai hinai Number 4
multiple entry and exit program mane sekangni system hoke sing 1 year of college pore wei yakar rakhange te waisa pore ni thangkangge 1 year ni simisi ma pore piu but tabok hinge amohaya nang 1 year college pore wei yakarei alka samoro khlai tongphanu te 5 year pore a college pore ni thangkangge nang second year ni siminu pore man pinai tangai hinge tabok hinge nini zoto performance rok digital si usturungoi tongo aboni bagai tabok hinge nang je yakaproni jagani siminu pore wei man pinai. Number 5. NTA to offer Common Entrance Exam. Sini zora furungke college rogo admission nani. Only admission fee rukenu admission ngai manu. But tabok new policy ni motengke zepanu college admission ngani nu. Kaisa Common Entrance Test mari nai. Aborogno NTA mane National Testing Agency rok conduct khlai nai. Baya bro tabok hinke teaching khainani ebake teacher khainani bu 2 year B.Ed program no bare rewoi 4 year B.Ed program khlai re jaka but jara already nu graduate complete khlaijak with honors borok ni aro hinke 2 year B.Ed program no apply ting nai ko borok hinke kaisa specific subject new for teaching khlai man nai. Baya bro so this new education system no kaham ke analyze klai nai kanke kisan negative point rok bu manu. Aborokungka number 1 fundamental stage of regional ebake local language by se phrungnai hike jara besarokno English by phrungnani musugnai borok ni bage hike problem phano 5 manu. Number 2 education new for 6% of GDP use khlaijak nai hine 96 ni siminu sajak mani but tabok suk jora 3% of GDP ni kusuksi kamani nukjagiako aboni bagai tabok ni new system o je 6% of GDP use khlaijak nai hine sajak mani abo busuk jorati implement nai abono sung tabok phano doubt tongkho. Number 3 tabok ni new education system o kabangma positive point tongo ठीक नु but जों नुगुजे tabok phanusi kabangma school rogo toilet rok puitosi goreikho tei teacher rokbo nangmani sik goreikho but tabok ni new education system o sajakle tonguje vocational education no phorongjak nai hinai aboni bagai joto school rogo vocational instrument rok available te manno abarono tuibo kisa doubt tongkho hambai bai brokno aneo video no faithak jorake nai tongmani bagai angka khlayo norok aneo video ni tro new education policy rokno kisale shaiman kanai nei tenorok salbrum no omahai informative video naine musukange aneo channel no subscribe klairedi video no like klaidi tano video no joto Tiprasa no share klairedi norok no balai kino hambai.